dua e was say o go through ranks positions na otumi ba be do a certain level e wo police adwuma nim ye be promote no because untumi ma be police adwuma for 10 years na still a ye from constable there be ubenya promotions ni bebre enti sa wonso so wa ye kristoni for 10 years na promotion bi ama wa brabom aware ne nsesan ye unya bema ni bi nware ye unya kunu ni bi nware ye yire no unya bi eba no onwo bi yedi a ye ka ho asem o bible mu se obi ode ne woto awurade so esi ni yie ne obi nyansam ema wa brabom sa unya nya dansedie bi a udi a ebeka nipa koma amom di mirika de wo mu gidia be hya awurade mu a mepache e wo se otu ho fo oda chinti asoro na okọ ni nyabotaye a udi si wani so ne kọ yemu bebre ni botaye eno an se asoro akotena asoro dem eni tini si yekoduru asoro dem ho na nia olidi asoro ne ka kire se bo wonsem a na opra wonsem bo wonsem na opra wonsem because uni botaye nti a odi akotena asoro dan ni mu so uni botaye nti a odi akotena asoro dan ni mu a anke ka se bo wonsem aka be bo wonsem se wo botaye ne se eda ni nyina awurade ahwe wo so kwasia da to eni nti wo de aseda ne ayeye de koma no o kosom no enya ho na be komiamia fon enya ho na kodi konkonsa enya ho no mo na o kwa kosia ge bi a wo de wani abota no ge bi a wo de wani oba bema bi a de wani abota no da bi but wo de besi wani so say me kwa sorry dan mu because awurade aye bi ama me a e wo se me nso so eda ba ko pa ewo mu a me de kosom no me mfiri me kuma mu mfiri me kra mu ensom no se obi ka kire me se me mo me nsem obi ka se tie mu ka hallelujah ye so mu se ye bo nwom onye obi na be ka kire se besa we di obi timi so ani hawo nyina no de akokotena sorry dem also for say hallelujah o se ye kire me ensen emoawo sachira wadwen maka kire wo se eye den a awurade onwu yanim ase nanso so adwuma wo ho a conscientiously no e wo se wo ye ho adwuma netumi bua wo nyankopon ochira de nanso so nyankopon fa enhira osore ya no atam nhira se kwaku mensaje dabi akade wo ho a wo se wo ye eni ntini nyankopon asem amaya te ase se omo am frɛfrɛm no omunyae mani abre from radio yi mi phone sabre se menya de na ma wo mpo how bia an hwe yi a metu jama ba bia wo hye no me bodin agu ani mu asetietieti am mpo how bia mani abre ni abre papa we mu nyina ayi be se so me Lucifer nkrofo ni bia obe distract yen ye kanya me adwen a kire nyame ma no o de kunu no kuro no be ha nipa adwen asem ben ya na abeka kire me ujan shushu wate. Thank you. Intimesi asore na wokọ no. Nyabotaye na de akotena son dem no. Se ne be ya nyamu be ye bia onsusu be firi kumum no waye ne nyankopon hira wo. Bible say yemfa sebi enipa aduane man kanaman. Tie. Eya Bible no monkan. Munya ese nkrofo ne kan no ma kire mu de bia no. Mo ankasa nso munya botre na montena ase. Na monkan Bible ni bi. Bible say yemfa enipa ba ana nipa mediane yemfa makanaman okanaman ya aboa ben okanaman ya aboa ne honte anopa yi woda chintimi no akasa asoro na wachusu a wokọ no nyabotaye obi ti ason dem because ne botaye nyina ne say guess wa asoro nim ne botaye no guess e wa asoro nim ena odi akakọtena asoro dan nim ne botaye nyina no guess e wa asori nimu na wo ye we yi a ebebo wa wo sesan adwen wo da chinti me da se bebre 46 minutes after 8 live on Ahinkana 3.3 FM Jumedi agusa otie no eye Maakye ofra me Obuoba Ofori Amanfo anopa yi ye sinkonwa ye be hye ye nkoma twetwe no ase kitikiti pa a enye asem ketwa enenso so eye November ne de to so aduenu enan enebo somi pepepe na brunya sha ase asembe nkure ni hey o temteme na me ye na de o de me ba enebo somi pepepe na brunya no ahya ase enebo somi pepepe na brunya no ahya ase eno nti nia ye kan se hwe wo husu yie na toto nioma hwe wo husu yie na eden na toto nioma
wo hwe wo so yie na wo toto nneoma a ɛbɛboa wo ama burunya no watimi adi na wadi ne yie Erade nka yɛ nyina yɛ ho alright nti yɛnkɔ ahoma ne so ne yɛnhyɛ nkɔmɔ twetwe no ase yɛne yura Kofi Kyerematen ezi nyanten Openi Kyerematen nyanten oti yɛnka anɔpa yi yama wo akye aba henka na FM so Nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ papa alright nti yɛnya ne nteɛ sɛ mo to nsa de afra ban anase mo twe aban adwen asi so sɛ agri business ɛkwan yɛ onam so otruti no na nyɛ fertilizer ɛwɔ sɛ yɛyɛ wɔ Ghana ha no mpanimfoɔ aso ma yiomani nti mo srɛ mo sɛ ɔmo fa ɔmo adwene mmara so na especially synthetic fertilizers no yɛnyɛ bi wɔ Ghana ha deɛ ba deɛ ne synthetic fertilizer medical actually what you for na ma corrective statement bia o make here yɛnka sɛ aban no entreaty akuafo yi anase agribusiness for yi ade a yɛtwe aban ne obi adwene so ɛyɛ fertilizer boa air kosoro ɛwɔ wiase ama afa na nyina synthetic fertilizer no yɛ fertilizer yɛ kra ɛno nyɛ organic one na yɛde manure ɛyɛ no synthetic one na usually most farmers they use it edibia or no by now if we are in countries are almost producing fertilizer and say almost cost of production is increasing and it's affecting the price of the fertilizer. If we crash shut it down on bigger plants almost reduce their production. Over contribute to say Russia say a fee for the next 6 months, you know. Which me export at credit almost 5.9 million tons of fertilizer globally. And Russia, Brazil, Argentina, most of the fertilizer is free. China and so say for the next 6 months, ban the export of phosphate for fertilizer. And also Ghana we are just we are just drawing our government's attention that if we continue to rely on import of fertilizer now, in the long run, because fertilizer is a major component of the farmer's budget only produce. Not any book should be there. A chess farmer a boka, a bassa announced a piano bonso, a bocosho. And any idea you're communicating across send a Hunsun Sansuan and a baby MIA. We share contribute to Brazil. Brazil placed order for fertilizer 5 months ago. I feel an entire kind of fertilizer. I feel a bean said comedy. You can imagine there's one for order quantama. It means that on Santama. If you are for business fertilizer, how much you are done, maybe a middle chrome and as a insecure. So this is the caution you're pushing across. Say, I'm buying better kind of home. Now, fertilizer for the next season, no, actually, abandon. Okay, and we know in which way, and I'm what they can't buying more are resorted to in some trouble for the no, and now more drinking home say formally no, move issue any. Let it be at the accompanying for. Yeah, you're penning for no any amount this year, and meaning say, you may be cost with a binding Ministry of Trade, and the penning for no, and officially they are going to meet with them to discuss this as an emergency issue. So plans are on, but things are going at the background for a quicker collaboration to make sure that this thing has been fast tracked. The most important thing is that it wasn't at this time a place order for next season fertilizer, but as we speak, we do not know the state of it. So that is what we want to push to find in more details of as to why I say any information beyond that. I see. All right. Until before we be economy misa budget ya at that parliament o ma she debate ya sen now no portions are na e kasa de fa agric ho no
as onipa o kasa de ma akuafo na mo nso dwuma mu dia no say mo promote say we should invest in Africa, especially agri business ne keka ho no na mo hwe budget your pani di kwoto o memra se bedwa fie portion e fa agri ke ho no. Is it okay by you? Well, if I should rate it from a scale of 1 to 5, I'm afraid yes. But because government is they want to expand commercial production, making money available for young people, or to be go into agriculture. But then the investment, there are some key investments they're not anymore because of the global issues now. For example, say to me initiate fertilizer production or your because fertilizer is the big issue. So fertilizer anywhere if you're from the so we were expecting more, but then we will say there from a scale of 1 to 5. It is score up my 3 on that on the budget. Okay, and since I'm more preachy about fertilizer there, now at least maybe a bit preview to whether or not your fertilizer in store for a year next agric season, you know. More information to that effect. Well, the information I want to stress that we need enough to take up the coming season. In fact, it's inadequate. What is available here is inadequate. And even the fertilizer dealers are cautioning that the born ever cautious because of what is happening globally. And what we are pushing, say we should have enough fertilizer for the farmers next season. And some farmers can cost of myself because we are seeing now the board cost Ghana so the board cost. The idea about 4 years and sharp mind is the subsidy program now through the planting for food and jobs, or more extending the Kakrama for. And yes, I can crave a bit to me for it because most farmers in Ghana are smallholder farmers. They cannot afford to buy fertilizer at the expected price now. I see. And the other Yarania ABC said ya walk no, but before we be cocrano. So when ya quenya now bang or swap or in charge of agrica, assemble now be catch no afekua for home. I can tell you say my idea number 1. But the question you know, I feel now you do remuno fertilizer. Almost subsidize it. No money available in term America for no. Saman Temwa, a hunching son, so never banner. A better can see their more main. Globally, will be a soon. Serve Ghanaian bomber cost for next year. And say, young to me, and say, who you now put in place measures are one shot now a blowback about could be a 400. 500 next season. Yeah, but Michelle ministers on like I said, one almost fertilizer now available my clear for no. I be on some subsidy no more extended no my bill. Yera anope ma yenase. Enti yane opening Kofi Chrematin Nyanting or ye executive member Chamber of Agric Business Ghana or say CEO Edema invest in Africa and yeneno kwatwetwe and komono bringing the time check to 56 minutes after 8 ma yentwi ho ye ba yetwa so. Hey, Sansa. Mommy for me mattress and come there. Wouldn't how? Now, a dear mattress near ye. Oh, some pa, now mattress be a canacoto. Oh, where dear brand? Why, say, yeah, I show ma. Not just a one to mattress. I had distress partner at home. Yeah, a mattress, the Bemo chair, the Biano de Mika Hospital. Nurse for no crowd who are no one study Gani. And as I to use mattress, Trebia, a Bemo should die bonnet, and I just surround a kick out my risky. A show mattress. Nini
nimpa so no ma pe na ma honam dua no hojojo no etene wapom na ma oda na ho na ma nipadua na sisi ne ho so afena meni ewie begiem papa hodo bebre mattresses pillows bed linens duvets and in your mouth 5 this is dem ash foam Freyan was 055 299 7330 and now 0245 011 255. Sheshe Ashfom Depot Ewo Oda Kede Stredro Akroso Ana Achiasi na beto Ashfom product ko siesie with them wasaso ana wedwa ye bia eduum so carpenter for ne upholsters mo betumi anya carpentry products na ewo ye shops wo behu Ashfom Oda showroom ewo Ntiamwa Junction. Ashfom, feel it, know it. Samuel Opoku say happy birthday enkoma Naomi eye ne sister inti Samuel Opoku minim baby awu ewa wo send a message we di buy e na wo sister Naomi so Naomi Boateng ono so yini baby owo but wo say ene eye ne birthday yan we no emfa ema wo inti happy birthday enko emfa ma Naomi Boateng everyone kasa wo brother Samuel Opoku enchen ena ode ba yeah. Let me see. Okay, other messages, you know. Oh, I see. All right. Inti, also bet me the message di aba. Other messages aba na here. Okay, can they find one? I don't know. But also so far, dear Fabra 05948 41044. 05948411044. Yen sign kwa humane so na yeni ira Albert Buama oye Sofoline GPRTU branch no omo chairperson yira oti yenka anope ya mo achia ba henka FM so yo ya ni am yo sumia apombo ko de na mi ado we Sofoline eho eye boko o ha boko ye de radia se enra ye se mo de kojan bobo mo nsa bobo mo ka mu adan ya mo se mo ti atua mo twekira ka e de akire hwan yo me that am say before for be transport minister no you say fuel price na extra na you know I just percent get to fuel but minister ni won die I just be try am ye ni ba in for no na bo am say sir e bi jana hwan ni jana. If you use an air con fuel increment, I increase it by 1 gallon by 6 cedis. If the driver also even 10 gallons, and now 5 gallons, 5 gallons the age for a day. One look by it is a okay will become 300. By 10 days, I'm not going to go any time. The fun sounds the driver no when it was but then you know was 6 cedis no and yet that it was for that 1 gallon of fuel. Anything you get a band, a bear on to fuel. Now it's memoir. Now you maintain the price. So, want to put the other maintain the idea. And again, more. No, then and not go for up to 14%. That's the fuel. Now 14% in the year. You don't raffle. In 24 to 12, no more. You know, my 5 days, I'm on be with you. I may have now no market to you. The most of the year, I'm 20 on the town, so can be any ever to offer by 30%. Mobetum as GPRTU branch Sofoline and I mobetum generally. About some penny for national executives ebe can say enya dia mobetu lorry fare emu kopim me patronye ndra nye ye no mo adi nkomo wa hanom a before mobeko o say afi de mo nya adwensa kira ho from Enra and yet previous thing and 10 years. But I was at the airport, the petrol. Here now, and you don't be pleased. When you your finance with them, they found it. So it's almost 31 cities, 40 something for London per day. Why the mountain I show my 14%. I see. Enti as we speak now, na there. More born training sekopim fiada na ye de yin enti eyemu decision ma take ana
The all can be any 30%. So nationwide, and yet for line. And no crowd will be a sending message. The Aban or say as a GPR to Cramujum Hododo. Aban you be Swank or share meba, my main can be meba, Nabotre. You best Swank here share mama. Budget ya king can ye. Be anyone more can ye the far fool. And it's more decision be than a munteki. And I say, and Tokana Moko Kumusuru, Mebu, my Ibo banner. I then I'm with Bibisa. I say, was see Miss Amono. Winning over. Nay, the different forms in budget never ban. We every few more. The four and cry for and can be a few of a shaman. I'm not young woman beer. Your price not here, and possibly. Whatever be and that's all down where you on them. I don't encounter that. Don't cut down because the whole year from the chat order. Uncle, we are talking about that. That's our own square. None of them is no considering Chairman to for maintain chat order. I don't know for maintaining to know or never be a guy home at them. That's woman preparing here. You bear me against. Nobody can never match food and so my agent. 20 years to my agent. Why you talk with you on only my dad for you now? Enti no mo de mo kan se Ghana ho donti masa de to aban nanim se kopim fiada wa anya bibia amfa ho a mo decision am atekiri 30% de ano nya den dodo aye den ma ba sa so we shu aka mu se 30% no na de betu you know pedi ani on so hu yes na konsiyon bi mai. I see. National time, regional time, branch time, I don't get to put assembly for your nationwide. I see. All right, into the you better follow me closely. I copy me Friday, no. Ni ahwe de yati, ni ahwe de aban be ye. I see. Yate. Chairman. I don't pay watch ya full line for my. Thank you. Enti yane Chairman Albert Buama or your GPRTU branch chairman. I was so full line Asante Mantem Ahinkro Kumasi Emo Edio. ATCC and also so and one seminal no Endra drivers ni nyina wo konkran wo Kumasi takrade omu nyina omu ye GPRTU for ne de omu nyina edi ko jan ebobobo wo mo nsa de bi bo mo ka mu. But one thing I mean who you say na there was a divided attention though, divided opinions. Ebinimu they were like yen leaders no leadership on mo ayen omu kone mpanifo no kokasa. They don't speak for members no. Members no so be just leaders na ye adwuma na mo maban no e no ye insensitive. Whatever it is. Ye hwe they are all kind of cray and then they are all kind the otherwise. Ni nyina yesu ani yesu de agu aban so. Aban no so ne ye hwan a. Aban ne ye minu mpanimfo ya to aba ma omo di animu president, vice president, ono nso yi ni ministers, we yi ni CEOs, we yi mpanimfo e ka ho bie e be boana ma na mamu na timi akoso. Nti ye sremo anopa yi ye fra ne mo an ye fremo. Se motena ase hwe motena ase Emomo driver for san ba be increase lorry fare by 30%. Na mo san ba be ji sa 1.75% no ye 1.8 no. Already cry ye tu bi dada no. Mo san ba be ji no. Na mo san the frustration si san de ba. Kure mu be hye o. O man mu be hye o. Yo, yankoi. Ye ne era Isaac Ejiri. Ebi mo friend show boy. Ye ne nkonko twetwe enkomo. Chufu ati Mokwa district no ono na 2020 onya best farmer. Yeah, that's why edin komodi afa akuafo ho. Oye best farmer onim so opese wo ye afu onim obra ewom. Ye nko ne ho ye ne nko bonkomo kakra. Ye ra wote ye nka no pe ya mo achi aba hinka na fam so. Yo mejema chifu nya mejema so. Apo mboko de. Nyame adum de hu ye pa atifa dum. Ye the radiasi. And now no budget no o hwe bi tie bi. Oh, me tie ka kanya school sham nya da no me headmaster. I see. Yeah. I see.
kakra bi a wote ye no nea na efa kuafo ho no uso mu sen oh me before say me ko budget me ho no na enemi bi na ka me hye nke bebe mu no amemu enemi bi na ka me hye say ho nka ba be hye budget ni na kikuafo ni age me hu wo mu. If you were to read the budget again and then we will make us an offer one Francis Maye. Not a more craft for no. Yes, because the kind of my choice about the packaging we give to the our dish. That's our business now. It's not encouraging at all. Yes, it's not encouraging at all. MP, we need MPship now. The first thing they will be thinking about is V8, and I'm right. The V8, he's thinking about the V8. And then Daniel Judge, and they have a loan, the view of a loan, interest in so. So they are thinking all this thing for them. But we farmers, we are producing to feed the nation. So if they are producing to feed the nation, why wouldn't the government pay more attention to the agri-sectors? Not to be Korean, what I call Mano, and second, and second, one thing with not what their man, a straight machine, not their man, a motor. It's a farmer or Kofuma, or one family, maybe more than 10 workers. And the farmers know some Kofuma, making the boy are not from Yakofuma. That be. Because the make us on my yes, but my package, my package, and the district level, I said, district, your man pick up. And yes. Your man pick up. Your plan will be a 2020 over Robert Farmer. This is one of them. It will motivate the youth. No about the youth. So, no motivate you. But you got time about where the mouth. You got time to the mouth. And second the mouth. And I say, a hard dream. A hard dream. A hard dream. There be a company now to mom. There be a company not to mom. Not a woman. That's what comes in Okoya and Okoto Indomie come on the brain. How will your child value that in the Indomie? What's the mamma? It's my patron to me, mammy. So you fully dine to me more than the right be given to him. That is what I'm emphasizing. Miss Sister said, only the BBC. Oh, only the BBC and from the Graffono. Don't make a phone now. Make a phone in so, make a phone I see. Afe yamra budget no so kakra ansana ya twa so na wakoto awade kire so. Budget ya kenkan ye no planting for food and jobs. Ohwe sika omo allocate ye de call ho no mo. Always bia no ye hu ye te say allocate sika, but as to whether get it down to farmers no is another topic for discussions. Oh yeah, best farmer. Kuayo ye fuodi bi ni edim sane tie. Na omo bobo sika no so sane ese ye de ba. Na mo amomo wo fom ono no a sika no e wo se be kam nsa na emma no. Wote ya na ede na ho ye wo. Unya nka umfa TV ni nko wura nsuom. Ana nka unya kwan wura TV ni mu nka akoto twere ye. Master, plan of friend job wrong. A very nice policy. A very nice policy, but in implementation, no. A rule of more from no. Yes, you ever tell TV some plan of food and job. Yeah, you say, let's go to the ground. Not the young one. Let's go to the ground. Near the young one said, how many districts and our benefit of plan for food and job? How many state funds we have in our districts? Workers, I pay them. But I never benefited from any policy like that. But it is on the radio. So, it is on the radio. I know for the job. Yes, make I say, every district you are wrong. You know, AGB Bank, AGB Bank. Let's support the family, but you don't have it. We don't have. Last I went to take coach AGB Bank for support to do my family. I'm going to make a collapse on camera. Collapse, they want mountains, and you 1 week, 2 weeks. Meanwhile, no, the prime objective
ɛne so ɔmo ɛbɛ support akuafoɔ no. Yes. I'm saying before someone take to cook from before, but they want mansions. And after mansions, almost assassin no peninsula, logo assassin, one assassin baby 100,000 Ghanaian in those things. But look at that. I'm not saying 37 years a year, me youth. Not a worker, man, fast animal. No, animal, and consider me about them, I'm support. I mean, you are depriving my potentials. I didn't make me because I don't have that requisite correction. You know, I can't get the support. So, when you but 10 years time, we are farming system in Ghana. It goes down. Sure. Enti ye be ni say ye be pause ha ohun. Nyankopon ya dom a efia da be na awotwe e farmers day. Na yasan atonsa afro ne abonkomo kakra. Na ya hwe treatment ya de ma akuafo in general both two political parties in NDC MPP unya ko single out fa party ba ko pom ka say hey wo ye politics enti ye be compare two no ene modern mo ya bo e de ma akuafo ene ye de besi ha wadaroma enti ye ne opanyini a ono e na 2020 no ye best farmer e wo twifu atimokwa e wo central region Mr. Isaac Ajiri ene ene kwatwetwe enkomo no showboy ena dodo no atai efre no K Asenso Limited se opa akonwa a wotena mu a wotimi dandan ho ko ba bi a wopa a eye K Asenso Limited ena make am for dia ma quality wooden chairs authentic bookshelves ena wopa K Asenso be ma oni nyina ebi na etumi aboa wo papa Circular Dabraka of Iran Clinic Kaneshi Flamingo Road Zango Junction wa ubehunu K Asenso wo free with 0302 257 209 0302 919 739 K Asenso Limited, home of quality office chairs and book shelves. Tiyewe ma me ba ye be bon komo. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Okay, until the work is done. Okay. And into AMG famous. Or say ene da papa anyame aye nyame onhira wo papa AMG famous onsu nyame nhira wo ma yenkona afi yenkoko hye yenko matwetwe no ase yene empanimfo from Brim Central Municipal Assembly ekobonkomo opani ono na oda National Identification Authority nano ewo Brim Central ha no mo ye yira Frank Nkansa o ha sanso so ena Mr. Alodina Awogwimba waseba kono Alodina Abolunga Awidiba Jesus minia ya semo empelifo mu bumbo ko de boko obari adom ya ho ye pa minia boko so de nyame adom Mijidi sa mo so mo hoye. Ni egu ni yesu ni yi anka aba ya no dem. O se de egu ni. Na o voice dia e wasa wudi kodi you organizer wo. Sa which of the organizer you for party organizer bia. I see. There be voice we am fanye youth organizer. Street organizer. Me youth organizer no mapa ho. And America no. So voice we am fanye youth organizer. The voice na ti saying. Street organizer. Okay. Utiemu ana chairman pe ba bi afa. Uye choboyi. Omo tai wo banku no a. Ubom choboyi. Banku so dia me pepa. Ndi onzi me hye nkom de nam ntenten no aho. Thank you. Uye odi for where. Me gidi sam atena ye ho ye boko. Ho boko. Ye de radiase. Na eja ne guye chem kakra. Eja de begum chem. Eja ne guye chem na ye nim se sa president ebie kwan se obi am register
2019 2020 no nipa dodo na register enti no pressure eba office no aya da ko mo mesran yes say o hye nkom say anasa wo hye bo say ubedi ado wa ba usa ado ba no we bisa wo to nti wa hye nkom anasa wa hye bo say wo be ye ne de e wo so hunu say ni nyina aka ho bi e be ye nyama ba so de on be ba pa ai yenzo ye pese o mo ba anu nti kura na aba radio so ye be bo dawuro yi yate say o mo mra na o mo ba e kwan e be fa so a ye be manage wom a obia nsa beka ne de no ne nsa beka e hye ase no mo ma ye ti ase se mo hye ase wit omo a mo be gigigigi omo cars a na o ma register da omo nsan kan ye last week ni mo ho no mo me gidi se no de mo dia kogu ye mfa enu kogu ye is continuing a continuous process un say ye fi ase no na machines are na your timetable e dey adwuma in the first week in here started in there no na ye see issuance nko na ye omo register be 2019 during the mass registration abibinti yentumi am print omo cars ni nyina aba aye issue because na enema ye dey be printing new cars no na emaye nti afi na enema ye tumi dey printing new cars na aba ene ye dey ahyem enti ni nyina ahyehye ebedu ba bi nso ebe replacement of cars wow car daira ne enema ye be chirechire mu aha enti sisi ane de ye gusu aye registration no alongside the issuance wa ye am print o card afi ni a print no obetumi ambeje na mesre tifo yesre mu me ne o ka say ye wo more than 2,000 cars ya egu ye office wa ye twen say omo be ba beje nso omo ma more than 2,000 cars bebre omo tutu kwan ana say minim card no an omo mpe minim say te no omo nti yo say den yo na nim card ne de omo bepe because eno ne yedi be bibia na wan hwe ya tama obepe no na afi na udimirika Oba na afi ehwa ye choke de be ka se ade chi awaba sisi na emu ye free no se oba abeje o kada eno de oba ho nsalai ha je se bia wo be ye fofora eno ye de wo be ko process bebre mu ye be interview awe se o ye Ghana ni ye be kan no ho asem later nti mesre tiefo cars na egu ho no mo meje ne de hayen pa nti obia o ye bia ama bia no card na ba bra ne beje aboabofo se moteme nka mesre mo mra aboabofo cars egu ho no chen otwe ho nwi na ade ne nso no ya chichem according to baby obi a register into oba ye wo o cars o register wo aboabo a ye wo aboabofo baby o mo card gu me no cars aboabofo nko am card e bro 500 egu ho bebre odan kwanta titiri wonso omo nso nipa bebre di egu ha omo ma meje isem jadem bebre na odan so no yichiche mu sentence bebre nti oba o de o cheat na ya register no ye de ma no o de beba oba ni ahwe o details ni ahwehwe ama empo se bibi ni na se card na yira o de bra cheat no aya de ma no sa yira kra menka se o cheat na yira nti no ma meje bra oba na boarding na tumi kire center o register ya unse se card na de ma no se no kuta wa aba na ehwe a easy se ye behu udin ni center register ba se o kai center register ye no na se o cheat na yira kra o de bra ye beje o feso na ya hwehwe o card no de amount ye tiefo ye sremo cars ni go bebre yenzu ye office yiketu abi agi space to mumra na momeje cars ne nko yate nti omo beba na omo beje omo cars Frimpon Enterprise say oye adwuma wura ene nti ye to nsade afro manfo so omo beje omo cars ye nyame ya adom a ene eye 24th ene bosomi pepepe na brunya no ahya ase obe pese obe ye hamper kama edi akwa wo dofo bi se ne yira Franklin kansan be ba ha o ka kire me se yiwia obe ye hamper kama mama yi miwia mi di nanim na me de na kɔ Frimpon Enterprise ho no akɔhyehyɛ eniema no kama ɔno so di nani abi wɔ so ɔbɛyɛ sɛ ne obom hu no sa pepepe ɛna ɔyɛ hamper no ɔyɛ no nti yewie pɛ yɛ kɔ Frimpon Enterprise adwuma wura hɔ na yakɔ akɔhyehyɛ ne kama ɛne yɛhyehyɛ ne pɔmpɔn fee saa sɛ mampɔn hina bomu a ne yɛ de aba
na me nko amete ho wa ha so we say ade no kama Frimpong Enterprises say owo eye achim odan ground floor Madarina Hotel and wato nsade afrɛ mu nyinaa sɛ momra frame was 0244 897525 0206 473953 0242112336 fresa number si na call Frimpong Enterprise adwumawura ho supermarket nia wo pɛ wo mo bia wo ba achim odan mo ebi wa ha Frimpong Enterprise adaroma akwakofa bi edi aba emenifo yentoa yenkomobo no eso enti ene no die be important na wo be ka kire tiefo Yura Frank yo medawase ene no die me be ka kire atiefo poten no eye niema mienu miensa Ghana card nyamiadom it has come to stay na mema atiefo ati ase sisi ano yese yebe digitalize Ghana ama Ghana okọ ebe ba abedane te se abruchiri ena Ghana card no eno na yede ba be ye bibia ewo man mu sebe omo ye busumi adwumampo Ghana card no eno se unibia wakatu asem kura no ebe yedin mimpo na minimum mpo se national service ona yo omo ye national service mpo se uni Ghana card a yentumi ntua woka last week obi ba adwumamu ho oso national service ewo tema na yese esi a uni Ghana card a yentumi ntua woka na onibi sata mobile so ne start ne esi ye best start week we na emfifiri a ote ho na efiri no na jese enye asem ketoa enti Ghana card no ne di kan mekire ehu hia okay enti e wo se ye sa Ghana card no ne di kan no Ghana card no emra etachiri se de last week me be kan wa ha no na emra a mandate yen act 206 act 707 a mandate the National Identification Authority to issue identity cards to all Ghanaians. In this obera Ghana card no President Kufuor Mbreso 2006 and into na act 206 no and I started and na ehon ye register nipa kakra bi na anfia entumi ankosi ena fufia antoata ena aban de koye ena ene aban na san babiem na otoa so enu nti no emra ema ho kwa se ye Ghana card no na Ghana card no ye be issue ama 4 categories of people ni edikan ye Ghana fo a omote Ghana a omo oni Ghana fo nso omo san wo outside Ghana omu nyina ye be issue Ghana card no bi e de amount eni nti ebedu baabi no ye be kwa ma no ne akọ issue cards ni bi ama Ghana fo mo ho nyina mo nsa aka omo de ne Ghana fo a omo tifi na sisi a no ye issue ama Ghanaians omo ye from 15 years and above wadi mfie edunum eko sesa na kan dunum eko good ebedu brebi no ye be bie kwan se ye be register omo a omo adi 0 years to 14 years omo so registration no ebeba nti se ne ye mass registration a ye kore sa na ye be ye mass registration ama sa categories of people ni nyina from 0 to 14 years no omo so abe register ni edi ho Ghana ni a obi a yamano authority permanent residence in Ghana onye Ghana ni na emom no yamane nkrata nwoma otumitena Ghana omo nso ye be register as foreigners na eno no Ghana card no say ye de ye GHA no eno start GHA eno ye be church foreigner na o country office no ye state te say de Ghana for ye nsu etu kwan kwa bruchiri a ye ma ye kwan e ma ye card a yetumitena ho ye businesses no eno nso saa na tie na emom de no omutua a ye kan ye $120 na afie bia nso no omo san renew no $60 eno nti na bi o abe hu se obi a onye Ghana ni no pese owia ne ho no be ye Ghana fo die ni bi because eno e ka wo mu betua na Ghana de ni de e free na de di kan obi nso a wa naturalize ama Ghana
ɔsɛ me deɛ ɔnyɛ Ghana ni na me ba Ghana ha no saa ha yɛ me de ha yɛ na kɔ no ma jeme ya geno egyina deɛ wahu enti no pɛ sɛ ɔyɛ Ghana ni wo document ɛkyɛ sɛ ɔyɛ Ghana ni ɛno nso yɛtumi register ɛna afi ɔma nana nsɛn ɔmo wɔ Liberian camp refugees ɔmo nso no yɛbɛ register ɔmo na refugee na nyɛ sɛ obia na yɛ refugee a okuta o document ɔmo nso yɛbɛ register ɔmo mawie no menkɔ important nso kakra da no obi ba me ho bebusa me sɛ Ghana card no kra no ɛho mfa so ne sɛ na menya ntobo ase no kra me de ne fa bɛ 3 or 4 mu pɛ enti sɛ ode yɛ nso yɛ fa 3 pɛ mu a na fe yamma tiefo no kwan nso abem saa na edi kan em sɛ sisi a no yate sɛ one register or card or network provider one fa Ghana card and register by March kra no untumi nyɛ kɔ ɛno nti obia ɔyɛ kɔ okuta phone bia ehia Ghana card no ɛna ne ɛtɔ so mienu adwumayɛfoɔ controller and accountant general sisi a yɛbɛ linke nti sɛ woyɛ adwumayɛni na oni Ghana card na akatua mpo ɛbɛyɛ den sɛ yɛbɛtua woka ne ɛtɔ so miɛnsa yɛbɛ linke Ghana card with all the cars a efi ase mpo sisi a health insurance yɛne ɔmo na ɛyɛ adwuma a yɛ linke ge sisi ɔmo bigyae cars issue kura sisi okuta Ghana card na you can access healthcare or the call hospital yɛbɛhwɛ because Ghana card ni ehim ti enu akra health insurance director ba me ho sɛ ɔbɛhyɛ me from next week no ɔbɛma na officials ni bi abɛtena me ho mama na kunya ba ko ho nti wo ba unya yɛ Ghana card na official na gye na wa link to health insurance na ma sɛ na ɛbɛyɛ a onsan ma ɔmo office obiem ɛma meye ti saa nneɛma we nyina yɛ importance a Ghana card ni yɛ den ɛwɔ ɛbɛyɛ kakra koraa no Ghana card ɛno ne yɛde bɛto aba ɛbɛyɛ kakra isan sɛ say yɛ no from 15 years onwards enti no automatically no nya di 18 years a ubehu ane sɛ automatically no yɛ hu sɛ wadi 18 years enti no utumi yɛ den ɛto aba ti bɛyɛ kakra koraa no Ghana card no kamea yɛ sɛ means sudua deɛ but kamea yɛ sɛ yɛbɛtumi de Ghana card no koraa ato aba ema na yɛyi okay nti na emfaso kakra ɛwɔ ho ɛdɔso but ɛbrɛ ni nti ne yɛbɛtumi abobɔ so a ɛne yɛabobɔ so de akyerɛ tiefo nti yɛbɛhwɛ na yɛama ɔmo so kwan ebia na obi wɔ asɛm yɛ pɛsɛ obi sa pa ɛda na koma so akyɛ yɛma ɔmo kwan 0201 944485 0554 0554 820 910 mepacho udin ɛne baabi a ɔkasa free David Kasafi he abo yenti your boss me pese ubisa me man say my Ghana card ni bi na me yusu Mr. Father saying him na me yusu amode mama na me de ye but for now me pese me yusu me father yeah the owo me ankasa de nti say bia metimi asesa na mama ya na me pese. Oh, okay. You know to say change of name. No. Okay. I would want to believe so Benya ho anu ye at the amount 0201944485. Me patch on Sudin baby akase free. But family na from me free the executive driving school or that. Yeah they will year to have receipt ya to how betu ya wate. Money ba no ma discount on wo. Mate. Inti your boss. Mepacho me abira ba ko fi na yeye Ghana card no tifa na ho aten of form wantimi ankoko yibi o sai Yusufun ana ye ka se yesi aye link bibia ma Ghana card eti ono so mpacho ye be ne den. Okay o de anu yi be man why Batabi Alex mepacho lower radio set in mamika kra why thank you yentio me de ne say Ghana card no jenya ye bi ye card aba obi o ha ni date of birth asesa obi so o ha ni di edi kan asesa ni din bi e to so mienu nso asesa nti no nso ye be ye ne dey
Okay, anu ye ebeba yɛda se bebree. Yɛfa 2 pɛ aka ho na yɛde anu ye no ɛde amamo. Mepacho unsu din ne baabi akase free. Mepacho din baabi akase free wadaroma. Ofa ben ayirebi yenti o. Ina mera se di medina mudina. Ya mutie mo pa mo dwumadi ni koyi. Na na mi bisa se Argentina na enema bi ehun besia o mane titu ye dim bika na ye na yen sheden create office nto say bi attend bia because Argentina bisa se Ghana card ba ya am bika na bi view office so ho a time bia na yetimi yade na ni ni say bi tutu bika say the ama deadline say 31st wa anya wo chief ana so de be bounce ana say yetimi fa nya gbe o man na time bia ye de bi ba akwa so mo e de ba ni enti ase ko dada na ye kana ya de so aman ya yetutu ho bika minimum as you are the okay no nti kwala is 3 bet to say 17 ba na omon to aba no kwa be no fa so mbere gite because they are saying kwala no mun kita phones so that the insurance use the penimu do okoye wo de but kwala no so no you do kwala no wo di dia nti peni for de no ye kwala no so be den ye tia ga say me ma me Ghana card e cover me ana kwala de process be ne be fa so a that pressure na ye de ma de na e be du be na yentimi ye target ye betimi ayi Okay, yenso yɛda se papa nti yɛbɛfa final caller na mako openi no ho no de anu yi e de amaye me pacho odin ni baabi akasa free pacho me de brother Rich at Maakye brother Rich yenti o pacho masa mizani se ya me ankasa me kasa ya maye Ghana card nevi ye anso midino me ankasa asesa edino president na me use no masesa no na ekwa be na me faso a metumi enya medina masefano no say bra me sefano no nka me ye say omontesa edina me pese me use no but omo ye imagine say me ni affidavit into no me fa kaze medina me use no wo my me voters ID card that no so no enfenye and so this me voters ID card me be say kwa be na me fa so a medino mesesa na say medina wo so no masesa na kura Okay, odi anu yi e de be ma wo ye da se bebre. Me pa cho mo amofre mo fa nche yentimi for frefo bia biom yenko na opani no mfa anu yi e ma yen. Nti Yera Frank yo wasumu me da se me start afiase na me de aforo. Obi frɛ ya na obusa emofra registration ne ade no. Na te se ye ibiye bibia ye nto ye bo ye se deadline. Mesre de me pe ne di kan me pese tiefo nyina atene se office na ya bie no ye nto office ne mu ne entumu kina office ne wo ho afebo akoye te se MPP bawo MPP ko ewo afebo te se a permanent office a ye bie te se health insurance office te se oko police station te se school bi a ye bie na oko bi permanent office a entwam age se wi ase asai okay ansana ebetwam nti yesre se wo bibia time bia our offices are open from 8 o'clock to na ye ba even pressure wo yesu nti bibi ti say nra say ye point na 7:30 because na ye pese ye hwe amanfo ma ba be sunlight na 5 abo na ye be ka che o say 5 abo nti kofie na ahomete ti ye say ye mre 7:30 ene point yesre na emofra nso registration no ye be pa che and also ebe start na mta me catch you say yes starting from 15 years to and above and maybe be start from 0 years to 14 years and ebe continuous process you say ye wo wa to say the ma weighing card and na obey birth set no sisi an ye wo wa no na ya Ghana card no e the amount sa abre ne so beba nti ebedu ba bi a obia sa beka Ghana card ne bi okay nti eno ho anu yie no afi obi frɛ ya na obusa change of name e pa oche se udin esesa wo Ghana card ne so ana enfumso obi ba ho a wo akwanya se oba ne ye ma na no mintumi nyina radio yi so enkyere se ubehia we na emom no se oba ye officer ye hwɛ the nature so oba beton wo yare no na ye hu anu adom nti de mpese tifo tia ne se akwanya wo ho se obi bi asesa wo Ghana card ne so a oba ne echenyi ma wo
na menchie mu briefly no say bia udin asesa edin no who say obe register the primary document ade be register ye birth set and as a passport say uni sa na ema mienu we bia na wama wabusuani baako a guarantee amount na waye they say all the birth set and be register ya udin u date of birth bibia or birth set ne so nti no official ne be hwe so dia afa do wi a was scan birth set ne dia hye machine nim nti say oba na ye hu say official no na oye mistake ebia Franco Ekun cancer no ye ne Frank cancer we Jaco Ekun efima it's on your birth set so we have evidence in our system tie no sa no ehun hia say bia okoso e affidavit ana say oye bibia ba ye be sesa na ma na emom ubetua in a sense say unse card no before officer no ebe print card no or print receipt no the ama o say hwemu say bibia ye correct ansa no ma send wa na wo hwe ma so na wa sign say bibia ye correct no wa sign ti wa hwem say bibia correct no wa sign na fe ya print card na mistake ba so a no mistake no ye de show because the ma o say hwem e na wo so hwe mu no well because mistake dey wo ho o bon na de no so open tem nipa gu akire it so the ma o say hwem na oh no udin no wa mark date of birth wa mark bibia wa mark na fe went to me a who mistake na fe ye dey print your card so you bear the cost okay enti mistake bia ye bear your card ne so a e be ma ya print card foforo no the customer bears the cost ubetu ya just 30 Ghana cedis na ya print foforo amount and na changes ne bi nso wo ha ye be hia affidavit any gazette ansa na yetumi a change na amount enti se oba na o change e wo Ghana card ne so ye be hia affidavit any gazette ansa na yetumi a change na oba ye hwa ye be ka kirew enti no our doors are open from 29th ekono and na ye be hia ye be ye those changes and na won so ayeye ma wa ayira no wo ho kwan se oba na ye print from nti se o de ayira obedi kan ko police station no akwaje police extract okwa akire mu kire police for ne se o Ghana card ayira ekwan ye fa so ya achiche mu kire no mo police extract not from 29th no o the police extract ne ba ye de be print Ghana card ne foforo e the amount na we tuaka 30 Ghana cedis. Okay, afi obi nso busa old age ne ho asem. Okay, nti wadaro ma ya na wakeka ebi ne de na bom na ye bre no nti. Makeka ebi de abom. So afi na abo 940. Time ni nyina anya mo de ya nti. Me ba cho obi busa old age set ne na na bi tifi opese obereje. Yes, so emra ma ho kwan se nipa na nyi ni mfie kwa animu a oba enye se e ma ne salai. Ya ma sa ankofo no priority a oso ni mu de ne ba. Ye behwe ni a register man ni toso mi no obi a oye yarefo obi a wedi dem e woni ba bi o de sa ankofo no ba mo nyina wo immunity wo ho nyina wo immunity wo ho ye hwe ni a register kama na wanya kwan eko. Okay, yeah, I think so one answer ni nyina ngam say ma answer ni nyina questions na by the one answer ni nyina ma answer ni okay enti ye beda asibebre na obo we dia ma me fa we ntwam o say omo afa na omo ba be register no yesre oba information a wo de ba no make sure that is the information you are accurate. Yes, because entwen my omo print card na ma na kire oba so na me ye frame me sis yes na ma ye no miss hompo ma me fa ba ko ntwem o yesre ye ma na atitiri o ma ware no ansa na wo be ye se uyusu ukundin no bo modern ase wa ye affidavit a gazette ansa na wo de ukundin aka onye sa ebe hawo enra obi ba ho obodin bi say ye mfa hwe ma ya hwe din na ye hu nti eche na mko hu say card bi ho a din no boy ne ba ko so ba ko ye different na mbuza say den o say na oye ne boyfriend one ne te no di ne din kan ne de ho ni din ye ne boyfriend o ni din ye ne de na odi ne din register ye see enti se si no one ne jai nto be yini da fi onyu su din ni bi I said why tattoo agu nsa enti yesre mo ye nuanom ma ne yesre mo monhwe sa ade ni o boyfriend yem fa udin kan de ho na se ukuru mpo no ukuru te se gazette eye affidavit ansa na udi ni ku enye sa ebe ma problem ni bebre no yenya na ye course e ma those problems eba nti oba
ubetua 30 cedis na ya yama na wa hell obibi dey say gazetting yenye bi kura wodan aje say nkran what ubetua be 3 million to 3.5 nti mo amu afina mu beye bi no mo nhwe information a mo de beye say na beye adaachi bi no nsa ma say o ba be chenyi e na yesre mo obi ba o say me be vaachi fo bi yesre sa nka ebi a obi obe guarantee ama obi ni nka sa akonya ye de ma ye maame no ma sebe bibi o man kumia nko school omo ye bojo aniema ne papa no ojom ni ade no omo nanka omo no yenim say most of them na any birth cert ne passport but ye nua no omo ye school for titiri survey say see Ghana wo ho na wo ko SS birth cert is one of the requirement we wie tertiary birth cert is one of the requirement ti ye nua no ma ye school for ma wie university training college SS obia wo birth cert nti obia ba onfa mma no ama obia be gina na chi na afa mistake aba ho na afa na okotam birth cert enye obia o university ne ya wie nso nye nyina ne wo ba birth cert ne sa so enti muni bia mu koye bi because mistake ba ho na wo sa primary document na eno ehu hia se obe go through gazette ne affidavit ne sa ne me ohoto ti se wo bi now the bar eboa wankasa. Okay. All right, eboa wankasa. These are the words of a year opinion. Oba yempotemo hanamo Brim Central Municipal Assembly National Identification Authority ono any Professor Ken Atefa waha ena yeti ne nka no oni yewura abolo Jesus alodina abolunga awidiba. Thank you. Ena me am nam grading him to me more. Maybe some empem one say to oba ha bia na ma bia microphone na ma no abodi. Ti. Baba for so long so still dino. Oh, but serious. Udi na ntimi nka metiri mu. Aya na wa practice. Me kra de me bo na ko mo de me. Ntimi pesa me try. Abolunga. Okay, penny for the Marciano pay. Yeah, the Marci papa. All right. Anunti enkomo twetwe no ne yede asie no. The bottom line is omuguso registration no omo ye ne denden. Anunti wudi wani kirem e wo mo office ho no mo a obekọ akwakọ register kama ama bibia akoyi edi amamo. Ash foam say omo aba Christmas no medical ka kire say ene bosome pepepe na yedi bronya na yeshase ene bosome pepepe 24th December ene bosome pepepe no obia bekoni kurom akakodi Christmas no enu nti ena ash foam ezo mpanifo de nhye ahuru bibiri no ade aba omo kire se Christmas yo mema na ye nkrofo de pa enu nti di omo be ye ne se omo ebe che nkrofo ade oto ade ane akyewade nti ba bia wutie me se wo kede wo swedru wo akrosso wo achiase odan yen ya ye wo odan ye beko Intiam Hotel Junction honom ne behunu ash foam me pa chokokoto mattress koto pillow koto duvet koto towels wardrobes sofa type bia ko ash foam ne kokoto de wo honom na emo papa fraying was 0552 997330 0552 997330 and a 0245 011255 0245 011255 and on ash foam woman number of fra baby awu bia omema wonsa etumi akabi na nyamia ya henka na fm adom ama me no woka sei 25th na je say enebosomen adekye no enye fedi agoro e wa chema boabo ne mpotemo eni nti ba bia wo bia ye to nsa afremo se 25th December ebe yire se ye kuma pamu wa chema boabo ampaye ebedwa na edwa nso dia na eye ahenkan animu ha na edwaguo ti ye to nsa dia afremo nyina ye to nsa afre obia ye penipa makoma apem 1000 ba kumu ho no na fe ya pon no obia akogye na home se ye buronya nti obi abekọgye na home na anwumere no ya sana babiom na anwumere ye no eno na wo besa gye so maame abam ansa na ntiase ya adwuma eni nti ya no ahye ne nso e de amame utie me wo ye company wo pese wo ba beka ho bi utie me mo ye identifiable group bi tse asore mo ye suku mo ye fan club bi ana ekuo bi e na mo nso pese mo de mo ntoma bo ye de ano ne ye nante bomu a mo mfrɛ 0244 87
87630244 obi epe mako ne ya nesin no mako a ya nesin ni bi no ope ebi obi pesa mako ni bi ato enti utie me na owo mako ne ya nesin na afifiri a utimi etu edua no uwo bia mpacho ntute no asem na mekan uwo bia free number isisi a 0542 741651 0542 741651 yepe mako ntute dia mo annesen a maye ne kama afei utimi tudua ma ne yeye no mepacho uwo bia free sisi a free company no so mo pe mako ato mpacho ye 0542 7416 pre sa number no a onu bedi nkomo na afei dia aka nyina mwatimi ahwe kwanya mbefa so a mo betoto no kama pa meda sibebre. So bringing the time check to 49 minutes after 9 live on Ahinkana 3.3 FM. We still have 11 more minutes to go, but before ebrebe so no ye dia Ahinkana hiasem e de ebremo me pa cho kromo ayese are you ready o de betumi amayen na afei ye ba ye dia Ahinkana hiasem ne de ahyehye so na ya ma wo kwan na wo so abo awura mu bi maka kire wo se ne Ahinkana hiasem ne ye ka tie ye twa aban na adwene de asi so say they should be in tune with the plight of its citizenry or how ahodo amane ahodo ye namuo no aban no omonte ase na omunye bibi mfamfa ho emfa emayen Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo atin ediba Ahinkran 93.3 FM. Baby I shit, sikana loke, baby I block it. Suya maya bemumo, ayedana befa, oh befa, ayedana befa. Ejano already anopano ne yedi kan to ye ene tisisi ya no ya adwo. Nti me ma wo kwan bremu sisi ya me ma wo kwan. Onsu bremu sisi ya ensam de abrobro bebre no aso kromo ayehye nti yesrem panimfo they should do something about it. Me pacho udin any baby akese free. Hello me pacho mo amoso mo promo kon yiwe wo hoyi obia ya wade kromo ayehye baby ayehye. Fellow citizens, Adio. I ask you to be citizens. Citizens. Not spectators. Okay. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Okay. Let us work until the work is done. Kurumu ayeshi ampa. Me pa chodini me be okese free. Oh, come Mr. Gun taxi driver. Staga intio. Oh, the Mr. Kufado ne say e pa ni chowa tobu tu ndi o mani na ampene so. Nde ni jon de o tie di o mani kan. Na wayama ye ntie ba ne chowa onye hu bizmai na yenu anu mo se kwa afun yenu esan senyo muska o mudi twane ade o yenu esan senyo muska dia na ze enko ye ntie yesra na onye hu bizmai yate de wasipan di mapawe yes so yeah that's it if I should be akase free Isaac intio na oman devi amida me kan say ene da tama o kan da makoma so pa o ma mani ba me ho so e de bia so me nya food trophy ensama wo kam esa ne say hwe oman on say budget na ye no e ku afford ye ni mu dan fa ku ani bia dia me enso uko ku mu a e ho na e di koko ni fi ba koko na ye nya na ye o ka melo no asem koko mu ye farmer for na de ba hwe be bia si affect kwa ye nya bi edura ye de bo enwula se they are turn 11 CDs. If 36 CD, 40 CDs. Tako. And she said, one share a queer walk, one cash up, she see a food and yes, to be able to 2022, no for a beton 7 CD. It was my year, we and man I have 2024 in our man, yes, and echo. Yansun Babuno, you be money as you may have found. Yeah, that's it, Bebre. Me patron so ubitumi abemubi. Na afei wo de wadwen kire dia ba enche ye be sorry so na ye de dwumedi ahodo aka no so ato so e de ama wo ensam ne aboroboro bebere nu aso
won so odi a wodi ba beboa ma oman kyekyere no akona nim ye de he omampani Akufo-Addo say o hye yen say yenye oman bapa yenye behwe adefo ene ntisi yenye oman bapa yenye behwe ade de a na enema bibiri wo hono mu a ehu nsu hia a watwe mpanimfo adwene ade esi so ene nti anopai won so baabi a wo hye bia me yente wonka na yenko nganim 0201 944485 odi ba ye no ebebon komo kama na yakwen anim enkrofon so e de omo adwen kire de afa Facebook making kan bi e de amom sisi ya mpacho din be akasa free ma se wa yinti we ni am pasa me kan kakra ni se o man pa ni Akufo-Addo ohun ye mobo se ton but watutum wasan so so bibi wo ho no na be san ni ska o san so ati so chami enu mani na ni trenala o mai so ya ti mai mu fo ya hun to ya kakra na ya bi yati yeda si bebre Sister na wo flame ko na ya mi sa wan number ni ti e kire fra no na ka tra no wa na wa ka so na ya mi ya oh da bi enye ye ne yepe ye de number na tuju anti mesen si number no so biem me da si bebre onsu betumi aba we see a friend na ya fresher o see Ahenkan FM still the best in the east more fire ye da si and okay we so ni message ni ten me di ma sem o person wo kan udin ba bi akasa free Obuoba, good morning. Majo su medeshia udin ba bi akasa free The friend Majo me ka se singing. Majo ayinti o Hey, Ghana ye wa asemo. Ye bi mu your problem. Oh, dombo yende mama amani mai tin. Na ma don pe bibi no nye wai. Yate ye da si bebre na do bepe bibia ya mamo. Samuel Opoku asa the message ne dia ba ha makan dada na Jeffrey onso so o the message aba wa ha asemo a wo kan ye nkan ye eninti enya dia mekan wo message no udi ni ba bi akasa free Obuoba ben na ta program ofa yenti o adaro ma be da si ante ade ha me pa ne se ye papa nyame adaro ma na girin se akem su ye bia na nka so di agba no em se ye bia ni nemo ye na je se tete na buruchiri o ne de gita o na boba o ni ante ai se de ye kan ha bia obi en se on so bi ka kire o se ye so we decide almost 40 cedi but last after best farmer na o free te ho na o kan ti ni na headmaster o sen some kan I think say the dormant the election ni a pedi ta ko fo do mo no ma di na ya kan ya da ni mira ye say papa who ni say wo but rather ye bi ntadi brand obi ko tin to ma fi to somebody this year you can kind to perfect what kind of service business me is that way papa adan ye say yes nti obi a meta ko ma na COVID ba na ukleri be ni twa ne ka ya man na se fo ala wan ti to ala wan papa o ma we an ka se ni be ja ba to yenso yeda se bebre okay nti nyankopon ya adom efie de edi anim ye efie de edi anim ye no eyade se ayie ewo ho no mo ye maame oba panyin Roberta Ankoma akua agikum nyankopon ya adom a efie da yi e na omuyi no achema boabo ha yi a e na yie no ebe koso me pa cho odin be akasa free mpacho odin okay nana yinti o yes sir na that's no finance minister ne asamo kan so no de abira man the budget ne de ya pa on ka so e bia biku budget na wo yo ye amanfo e ka sa won ti mo se na mo ni on yo se ye so nyam bidi ne ni ara kana na won trio ye da se bebre yentumi for frefo bi abie mesra mo mfa nche yen ene ntinyame yadom a efia da memene da ne kwasia da edi animu yi oba panyin Roberta Ankoma akua agikum na oye odi Ahenkan Kwame Yeboa ne maame enwia nyankopon yadom a na yie ne ba so this weekend nti ba bia mo bia ye to nsa de frem maame agikum wa ono kro no anu nti achiridin momra meka ho ne yetimi nya yie no na nya kama pa ohene ba waye krado a yenkoi Fox speed roll it
Okay, I don't see how na brebe me akwan ni asori dwumadi ni so. Na dwumadi ahodo aka na beto ato aso dia ma wo ye dia aseda be kwa mudia nkan. Kwa me ye boa. Ni ye di bia kwa ma dwempa hini Kofi Mensa kwa me asante Kobi K. Omuka ho. Midin Obuoba Ofori Amanfo. Ye ni ye ba be somo. Nyankopon ya adom e kina ye be sena ba beto a osom kese no so. Kai na hyede nso ma me. Ye nipa. Duru baby enkoyie, duru baby abekoyie. Ye enkoyie no wo number friend na twin adwin si so. Ye koyie no nso no abo ya ba so, ye betena ha ne aye ne yie. What ya say? I don't think you see. We show see ni Yesu be mu a. Utumi nyini che. Ma ye nwa. Chroma ya shit, baby I shit. Sikana lock it, baby I block it. Suya maya be mumo, yeah dana befa. Befa oh befa. Yeah dana befa. Living a life on the street, nobody care what we do. Nobody care what we go through. Nobody care what we do. Your brand motivational speakers won't try and cry no. Your parents you know be SLY. Yes, I'm here. Someone say another. I've not bet the coco. When the my break up bet. Mulinke Mr. John. Yes, see what when the bed is hard. Yeah, Charlie, no be lie. Shit, be yeah, yeah. Guano ena mede bro ni tini headlines ena mede banana tie ene adesha wonom ewo achem aboabo El Shaddai wo mo se bridge bi esumowu afidie na wo maka ka traffic na ebedi ho enkomo na samu yakwa asane Methodist na Methodist school mu honom no bridge bi twi bi da honom a de bewura school nim yaka ho asem empanifo setr baby eda na dante na yebedi ho enkomo ewo ye kase bono emo na yasanso ya update biem na nsemu ye ba radio ba ye bowura mu ewo Achiase district ene Brim South district ni mu na ye huru se eka ne se eka nkronkro ne towns bi wono mo a network ho semo nyakura omonyo yes setr diatia na tie yenye ho twe traffic de behwe na yaka ho asem so enu nti amane boni edam ya ne wo wurawura mu akwakope update no ede aba na ukopiem awaboabo divine bronu bi de aboabo divine aboabo Ebenezer enu so ya bronu ewa aboabo ha wo mo so anu dam light 7 sensempi ehon nsem ye de beba na Abuabu Presby Primary enkra ni nyanso numo enti yano so yabetwetwe ho enkomo nti na amukachi honorable edalso ne na yefiri onum ayekọ achemda St Anthony yasisesi yakasai keji nkwada ne nyina gufie wa mo ya osapon ne sen yebedomu asuko na nenso ye bisa se edie ben na ya nkofo omotototo ensase edansuo mu no Wosa obi akwa akoto asase na dansuom ensunsu aso ben na deba ya Ghana fo bi akira wo madwen afa ho na ya ne Brim Central Municipal Assembly Director ya wo hwe ensase samso ebekasa afa ho na ya wiane ya dane ya ni akira Achiase district Achiase district nyamba kira fo so anu dam ehun sewa hodro keka ho no ye de beba na ukopiem ewo asimbreku nsam wo ho no nya nsam ketwa Yasi papa bi akwakokum oye fetish priest wono no okom oye konfo na wokum kwafo sunsun na ya boneka nyeka ya dia to ni triso nya sika keto 50,000 Ghana cedis yasi wontwa dwan mako 12 ene snap bebre ene ho nsam so ya de beba onimanyam for Alexander Kwesi akwa yasi ene ewo Cheche street light ewo electoral area sahudromo eno nsam so setieni yakase gba hudromo ya na wa chen waso enenumrei yabeko achemoda ya the traffic situation just a traffic sania echia achemoda sitie nti ya the reports ebe free achemoda aba traffic nti enumre no nsianka sebo mu ya na watalanku one side na watie binti enensama hudra yakasi abomu ebetwa guo ni tini
headlines no ena mede ato edwa no medi da bi nyabotre nka me kona yi makono a company ne pe no mpacho enye yen